Ki arngot ki kertong ka khun nyotrep National Awakening Movement khnam. Kata uba Peter Shalom nala imkhra Malki Constituency, paruba Joseph Pingrop na Soringham Constituency. Haka arpupratrik kolalingkot arjarpsan kila pendap bantep kerteng geladi, kum ki kertong ban aireng haki election MDC syaka KHDC. Hagni si lawan mensanan lang yakini ki kertong the working president ka khnam uba Thomas Pasa hargat ke jingadon lang kinong kersyan jungki. Haba keren skilap thai kubor ba Peter Loong ba kamat ke bakongsan hakini election kadai ba korkom ti marpo khndo hapo kejela kelakta kelawan ra ya kejingta haki bobon kiliang bar kumta ladon kam bandon dagawi pat karukom keban om kta ya kamariang uba Joseph Pingrop ulong ba kamat ba khmat ba ubu banyakon ya MDC election araja upsan kadai banyada ya kejela na kejingrung jingmi bian ki breu ki banabar syakane kejela na kebakodo ba kadai kadau ba kejaj bendeu kasi ke syakta jurba lada phai habai di bat ka khai pateng ulong balada ka khnam kan wana ka bor hapo nriu banai kan penbej ya ka trading license haki HDC na don banong lembaga lat patai kubor kan ni ko andang aladep ban file kan munition barok kubu official candidate no khnam si ai kulai kepang nangkong ya ka party leadership kapala simkhia ban jet yang hadian jing besar punya jongki ya ki application jonga tinga ai kulai nangkong ya capital ya ka party leadership kapala sim ya ka rai ban official yang kubu candidate standar khnam khatno la jukha maki ti ke bangadan mantaban ong kubu ni candidates na ketika dong katai pi ka HDC ketika win ki election ka bangi hapte ong seriously ya kani kata ki ong kita ki rural hamlets hakaba ki brio ki kadan ba ki kajing duk kalong ka kiu parat bat kata kajing du jaga jing brio ki ong kata landless in rural area is growing exponentially ketika ni ke issues hadin nang tabat kajing kata kani ki ong ka mining and quarrying activities kini ki artli ki pelak tak jor ya environment di nakaliang ke down ke councils di perkat badai ban rejuvenate yang kamal pelak tak iku umbam undi ya kita ki ban restore ba kita ki eco ya systems mo ka bang environment system ni ban restore ba ka kanang benda du kumba nyaus pa sa punai tli ki sources ki umbam undi kanang beri critical stage so that the HDC kadang tambah ban take up ya kini issues mentah so kawe hidu ki issues ki bang ang hadu mentah kani ka VAV ka sa pending nadu araja khasa ti ka nakaliang jong ka union home ministry ka bu ka tu kani ki jingkili but adu mentaru nak ke HDC hakini ki ba la adap nadu araja khasa it remain unanswered kam answer na kini leader timbal tingi perkat ba kani ka VAV ban lada kamdan VAV kini ki rang ba sinang deru ki long ki performs in different sets of guideline rules kimdan uniform ti nang ta kadon kejing ta ka kota ban govern ya ki sinang namal ka week sinang fair ka week sinang kamtam ni pe siri bhai ki ka ni ki clean option share stay ki chimchang ba hagaba ban charge ya ni ki na percentage ba kan jadi khendau jadi ta ti bun gini na sor ki ba chit ka stay ki bun ba ti ki ban mot ban le ta commercial cultivation ti ka ta ba ti ni pe ki si ni na par ban na par khat ba ban riwam ya ni ka ya ka ni ka ki ong ka ta unit ka ki and gender district appointment and successions of chief and headman act 1959 te tang kitahin na kalang ini te ang arti na siya working ka ngim ju kan sting election what sitting na one sting ban ngim dai by fight you a you b you c kalam ni don la jong no dim ban ni le siya pai baru om kum baki wei ki le kon basdation ni le tangi prepare da kum wei ban pencil thu ya ka HDC bat ya ka kata khnat ka ban riau ka balong ka atiar ka bakhan ju ka district councils even da pi gani gade na ko wei kita ka ang ka de ko wei jing dilam no hi ka kando ka siam nama nakalai force name secondary force name nice investors kata kamot kadai ka jing dilam ni kani ti bat ban create kita ka land bank kalong ka ba gi bangim jual semua menu handai chim star ira ya kani ong da jule ade pro miswa ni kini land bank ban lum lu pat ki jaka jong government land ru
Fi ada jong ke fisheries forest jong kini pasal tu ulum ke landbang benang ta un ayak tu IMA mo bakin sa investor bawan. Jadi kini investor usu wang ban aikam ayam ni ka doubt fi ni nomor ni sini fi tanggarur bi amdan ini dang tourism wan investor sini ba kadai gawai wang ketika landlock actually kini wan man penjat man peraya kini kendo siap tega di council ni perhat ban wanda ada tu land reform commission biang ban resort bi be kendo siap bah apa council bagi bun bagi paradok Islam ini 90% kita komdan kendo show dia sudah ni perhat dalam ni lap ki beri buat kendo bian dai bila dai ban kini nak biang kini ban insam yang paradok Islam ki badu kendo ban show perhat me fi la 90% lu sispa ki try jaga kumdan kendo show jika kumno kerja beliau ayu kata kemut lagi beliau ke Malaysia exploit completely nabah kan kedan kata. Di ladang ini keren ya kata kajing don kajing bamdon kata ke song hagi pai ba banjet nomor pej ke kam mengitrai kat kini gi senam gi bengil alet kat kini gi benai gi bengil alet ngila dep tring ngila dep ni kam ndai pun perkat baklaba ka kram trai lada ki don gi bampej ke news ki babun gi bampej ke news te handai hagi ni gi senam gi hagi ni gi benai gi senam gi belalet kenam krak tray borba banle cibun ki ikam ke mentoi ya kejai benriu ti ngasngu bon ong ba lada kidang don ki bampat itu ke kenam ki bampat tip ke kenam ngatrai nganong ki ba subha bon wat tip ke kenam ngari ke bat lajer la tho ru lajer la tang ru ke kenam bat ke balat ke kenam la kharu na ka singka jong ke KSU kum mengitip ke kerteng jong ka bakade ke movement kamdai ke political party kene kani kamdai ke political party kamdai hiru ka bar perkat kabar perkat de kiwi ki bentai ban numtai ya kajai bandiu nging perkat bi movement ke bumut ladang giram election du ngitrai bal ladang job election du nginak trai khamba kata kadai koi bal ladang giram ngin mare hamadan ladang job ngin trai lang hamadan bar haban ngimong mengin trai tang ajrong ban ngin le ki research ki babun ban ngin le hmuak du ban ngita jam susu khmat ikam bahas kat no piyo pi skong skam pinjau tamang isu tu artikel consi jong piyo bang dan ameli jong pra pi ya kata ka jing job jing ram ketik ban ajrong ke bakong san hi ke di gunung rim ke baskem kai gunung rim ko bangidon ngim la nganong pi naka nong rim jong kham hi ngala karen sai mende bakade ka banyada ban kentiu ban pane persa telengin keren ya ka kentin nyada ke jimut ka borok giliang lengin ong yada kemut nyada ya ka trit bat ka marketing lengin ong yada nyada ya ka tir sensar snong ya ka tir rustur jong jai bonrio kata kadai ka wi ka bangi perkat te hendai ladakin ong pada ba kim pat sutu ya kata gajing banjit ya kinong bikmat ban penjob ya ki ke bu bateri na mentar jai bonrio ta kata ta kesong ki ngi peni be ekonom rem jong kayada nomor ba hasun ngim na banai ai borok khoj mentang yang hamadan ke mut ngi dan kam ya kno siap ban penyang ban perskam ya kno siap balasa hadan bot ladang ngisa be nang ni kajing keli kami ngin ai kata kadai koi saya ingin lek ladang ngisa be nang ni ladang ngi be ya ki barjla ki ni senong lejong idon la kajong senong kalau kadon la kajong jaka ni kan kajing keli mentang ngimi ladang ngisa be nang ni ngin lek sai te menta ka khnam ka yang hakata kanong rem ban perskam ya kajai bonrio bat ban penek persa ke bangidon penek persa ka pemut bakani kno ke bangidon iha ban penek persa kata hai de ka thong jo ka khnam